Masakin hen Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOM ni hozo se labon on nikupa tunung jong van ni THUSOH chum la chum ho ana be khom kiloite achi sa ni ho pabep masanga United States President Joe Biden le Israel Prime Minister in kemoto na ananay zo tilso ki khial na omjing to hlonin Palestine gamsung West Bank gam kaya Israel Defense Force hon zankim operation ananay nawa galgu bol hoto ki kaptunas in galgu bol Palestine mini intina anato inahi Israel Security Force wakon tulut dungzuizin Israel Security ten tulut ahyat li uto hlona Operation an chil ha piu chu hichi galgu bol ho chun West Bank gam ho ma Nebles khwa inmun khana pan sawa security ho chu akikap tu piu ahin hichi ki kap tu na chu Israel security hon hichi galgu bol mi ni chu anakap liuvin agise nahi hichi tu to ki mana Israel Prime Minister Yair Lapidin hichi thina tu te ni chu achi sa phan izanam khana pat thal hana thilse bol na ananay jinglon to lona wanted li sa min song chi ai hlone tin anapong doi nahi Israel security ho chun achi sa phan hwa pat Palestine gamup sunga hi aphat phat le mun som hwa operation hi achi la pi jingo ahin hi chu Palestine miten na chata phamo asa jingo ahi achi sa ni kho hwa ki thana jong hi angaya abol jingo overnight raid achi la pi na wa ki kap tu nahi uma ahin hitabang raid ki boljing ho hin Israel te sepei khuna thina to Palestine mi hi somgu fal a hitai akiti nahi achi sani khothil su hin Palestine mi te lungkim lohon ki phin na khota ananei ovin ale thu nan Israel sepei ten thal kisan anala ove akiti nahi hichi thal kilhana to ki manin Israel security hon aki phin mi ho chun sim thu bom hidinga ginmo chu Israel sepei te ase khomji uwa sepei thina to jong umin ase uven hi alangkhana Palestine galgu bol hon phatsia Israel mit pite buluna anajing ho to kilhonin Israel gamsunga kumbula pet milham thina tu hi somlako vel jong ahitai akiti nahi United House of Representative Speaker Nancy Pelosi in ang longding Lhakit lamle Taiwan vildinga anikisaya COVID-19 maddo ahi ziavu hai ahi anikiti na bana 2000 United States NSA 10 hichi kholjin nahi anaza adawve agiti nahi aji chu phat masahwa United States le China ki ka ki het thim to lo na tampi anomin kidaw ki ina chil jing jongle tu sunga Nancy Pelosi kholjin na dinga China tian amasa hwa sanga adai sa lo naw asai na banova Taiwan gamsung achut lut thelo na dinga na atu adingon agisei nahi ahin Chinese vai hom hwa kon hiti chana he ki le thu dinga hi ti ima sei na amlo wangin Chinese military tian Taiwan na Nancy Pelosi lennan abo thelo na dinga PLA fighter jets hon atinding ovin aging mo ove igiti nahi hichi tu to kimen United States National Security Advisor Jake Sullivan chule adang senior security officer pabem hon hichi kholjin nahi achil ha lo na dingin nge na ananayo ve zong agiti achi sa hapta masalama zong United States President Joe Biden in THUSOH mi ho tudo na anadon bot na hichi tu to kimana hi aung longding ni som sunga Chinese lamkai Xi Jinping to afona aki holding dan anasai sa hi hinla achi sa lakaw lama aholim na Taiwan huna gale tul hizongle Chinese ki gidin peding ahi sule Nancy Pelosi in Taiwan vilding hi ling lowa United States in Taiwan adosot le apan pi avet sa na hi tia anasai sa jang oma ahi Ukraine mga Taiwan zong China in ahin bolsa jing thei din mun ahi lai ahi jing to ranin speaker no hi anaki gut na banghin vil na hi ahin nei te dingin omin ahi aji chu
Prisal chom zong le vo hai na nei khale midterm election nai cha hi to lonin Republicans Party ho adinga pannale seiko hoita khat hung hido thei a hi ekiti na hi Russia in Ukraine chunga gal hin bol zawapat masanga ingdela ana umsa Europe gamsung ade ane to gamho kilong khat na le Russia chunga khauta do khom na chu ana chi hlau pi win a hi hinla gali hong sot chanin Europe gamsung ho ki ka kalna hong khangjing abangin a hi ekiti hi chi hon la chun Germany gam collect muna gas turbine lenta chu Finland gam abana Russia gamsung nga thalu dinga chu tu ni chan hin Germany gamsunga atangdan na laisin a hi hichi chun Nord Stream 1 thaupi do na dinga poimo ta khat hia a hin hinla Russia chunga sanction zia hi tia chu tangdan a hi kiti hichi thwa hi Europe gamho la kinel na le kingo to na adim si nin a hi aji chu hichi gas turbine hi simpat ni masanga alhun lawle buina kho ta khat chu hiding a hi kiti hichi chung chona hichi thu to kimanin Vladimir Putin in Nord Stream 1 pipeline tuinoya kilong chu hung ki kha the kin a hi anati na sunga pipeline Russia pat Germany chanbo hung a hi jengwangin hichin ki khana anai kha le Europe gambung pumpin ha satna atoding ovin aw min a hi aji chu Russia in gas hi a kha po le Europe gamsung sia economy chu seizo lo khoma to kha ding chu a hi hichi ji chun Brazil in Canada te henga khatbei su adinga hichi singson hi laonga gas turbine agisim na akun Russia alhunading anangi uchu kai finna sata ado dalle phamosa na ananei ji uwa Brazil mona hichi gas turbine ni tu chana omdan lai hi hichi gas turbine hunading Russia gas company Gazprom 10 paperwork ti chu sanction ja thawi a hin bangta a Europe gamsung long thailo a hi anatikin on hinla hichu Germany in Russia President Vladimir Putin in gas a hilole thau hi Europe chunga galbol na zat khana amanji a hi tin ananil kalovin a hi hiti ho kala chun Hungary in Europe gampumpi akithulu naw adin mun awakon akinong hinin atuma Russia to kicho to na dinga ki hona anai pakin ovin a hi Poland le Hungary hi Russia thawa ki hangai di set na hina chungwa Russia in counter attack thawa pan sa bol naw chunga European Union in thawo a hi thaichana LAHKHOM ding stock nga ki koiding atiu hi adai sa bi hanlo a hi alangkana energy crisis hin a ha to kha pin Spain in European Union kinup to no ho apamlo na chunga gamsung pumpin angaya bunga thaw amanding ovin asai kinovin hi ga he thei khat chu phalbi ahung hunding to kilona Russia adinga phat lem changta khat hung kit tabang hi ai tai aji chu Europe gamho josi banghin nitina ngai chan energy hi Russia te thaw pi akon kimangcha achu a hi hinla sanction khota chila pi uwa Russia thaw hi thei chana la loading ati jeng wangwa tu ni chana hi gamsunga khopi len munlui in lopi historic site ho ki sanjong sole lamlen la hojing jong thau save na dinga zanting mai wa ki dat lo na munjong Europe gam kai sunga hin atam le jeng tai akiti na hi Russia in Ukraine abulu na lhali ahong wal se to hlonin achi sa hlalani khosungwa lamkai lin tampin Ukraine gamsung agavil jingo to hlonin tu no kha pena ding in United States Congressional Delegation hochu kiginni tisuni sim somni lethum ni khochun kaif kopi vilna anane yovin hi Ukraine President Zelensky to kimoto na anane kinovin hichi kivil to na achun United States House Armed Service Committee Chairman Adam Smith in anamakaizin
kivil to na ni kho masang jep chun Russia sipai tian Ukraine gamsung Odisha munjong chu angaya kimangai lo surface to air missile S-300 system chun anaka mo vin hi agiti na hi hichi kimoto na to kilhon chun Adam Smith in holim na ananezin tuli tu hin chamna ki ngai cha hi hinla phalbidap hung hlun masanga Russia tian ala do gamlei sin ho hi nungla to te angai min apoi moi an ti na hi amana sebe na Putin in gal anga anading chu gampheng zo si ala chai zo bo hiding din mon tabang hi hiji sun ni piten het thima ai thai chana chamna thu anga na ki sei masanga ya Russia te hi nung no do na te ding angai tu ding ovin ana season hi akalsong United States officer delegation hon kai atosot now avela su that kit a hi atiu to honin mersita Russia in anasu game na elpin butcher sule kai kopi ning koi ho chu vet na anane yovin hi hichilai mun ho chu ga lungum panapat Russia sipaitian mersita le kilom lo ta milamo chunga khansi na anane naw mun ho chu anahi alangkana Ukraine President Volodymyr Zelensky in United States vai homten dangka $270 million kithopina packet sa pibekit naw chunga akipana United States President Joe Biden chunga achi sa ki ni ho chun video conference sa ke holim na wa ananai in hi sele Russian sipaite chunga lolhin na ane ho video footage song chu na thot nei akiti na hi hiti ho ka la jeng jong hin Russia tian tang lovin solam Ukraine gam hoa artillery strike amazing ovin hi tunanong pinadingin Kharkiv kopia chen na in monti chu residential houses ho akap sikin ove agiti na hi athabia Russia ten hichimon ho alon pet kin ho to hanin Ukraine military lamkai ten gamsunga mi pite koma Russia sipaite pansana mon ho velhi na neya thugu api jingding ovin hilna het sana ane yove agiti na hi tuso panapat na sinachan nga hazaw si asung si wa agipanaw kahit pa uwi tuso tayo mukit ka ovin mabuanon mang palet si bay